Anyang laki din! Mami, sige mo na. Igatangan ako ni Tibaro ang cellphone ko. Aniya, agpagatang ka manen, katawan pa'y makabulan, manipod ginatang ta ti cellphone mo ah. Daanan, saanan nga iso ti uso ita? Anya nga ro ti uso ita? Uregisag 40,000 ang cellphone. Nagnginamutan? Kaya't yung nga ron akan tsawandak dagiti babarkadak. Siyaklaangan ti daan ti cellphone na. Sapay awan kwarta ita. Kat mangibaga kayo kinitatang ah. Sige na, mami. Please. Nagmayatin di pa nagmasahim ni tabokot ko bakit? Makaparelax talaga. Amok ka na banog ka nagapo ije bangkag. Masahim mo din na ito'y sakak. Nagsakit ka ito'y dapanggaw. Nagbugo ka mutlaang itisakan. Nadula amay, mapasmanto pa. Sapay nakarangrang yad mga rod. Ilutom ki ida, hintay turog ko. Lakay. Ada ko maibagakan ka. Ha? Anya da ita, bakit? Kasapulan ka no ni Lorna ti baro a cellphone. Cellphone manay. Kaano lang idiing katangam. Naila ko pa yan, Jenwang. Saan ka nung aminin nga uso ti cellphone na ita? Ay, Stone. Binulan mo la gumatangay. Anusan na pa yung cellphone na? Nay, ape ating madder ka. Saan mo pa nailo dito sakak? Mangted ka iti kwarta nga igatang ta iti cellphone ni Lorna. Ay, Stone. Awan ti kwartak. Bagbagam ki di dayta anak mo. Nga isardeng na iti kinasosyal na. Ta saan na abagay? Amumot na ni tatang mon. Kayat yo sangon? Saan na akayat? Nyamot ni tatang? Nag-killjoy! Saan kan nga agmisuot tamang ipamuspus anak? Talaga, mami? One. Yay! I love you, mami! Ay, kunaklakit din saan ka amaranaan diti waiting shed. Mabalin ka di, kat inaldawa ka lumablaban sa papan agsingsingir iti pautang ko. O, anya ti matsapol mo? Amangan mo, mabalin ti umutang. Ay, kunakon ket, kasapulam iti cash. Mabalin ti 40,000? Ay, mabalin ah. Anya ti kat mga panagbayad. Inaldaw, wenno, di Domingo. Lorna, apay ngagpagpagatang ka manan iti cellphone mo. Ni tatanga talaga. Pangalaan mi iti kwarta kininanang mo. Ada kwartayo. Adda nagadumot ti paggastusan may. Basta. Ipapilit mo launay ti kayat mo. Imbag kumamo no baknang tayo. Kat na naglawa ti daga tayo. Kayat mo asawin, ilako tayo ti daga tayo. Tapno magatang mo amin na kayat mo. Kunakon ket, sikat masabat kolor na. Wow, nagparibandam na itabuok mo, girl. Ijay para lortigayem mo Becky. Ay, ijay, isumot lagam ang nagpintas, nagsilang, nagpintas da ita kolor na, violet, bagay musika, manong itim bayad mo. 7,000. Ala, nagngina, ang mayat sika, san abali, taado ti kwartam. Ay, kat inted ni mami No kasta, inted na niya inutang na kanya. Anya? Imutang kan ka? Dimpe mo, 40,000 sika. Di Domingo ka no ti panagbayad na. No kasta, adan igatang ko iti cellphone ko. Ay, super duper, sosyalera ka talaga, Lorna. Agtip-tipid tayo italakay. Kitway, narigat tibiyag ita. Iso nga anusan tayo pailaang ti dinangdang. Way, ore inaldaw adinangdang ti sidain tayo. Awan problema kanya. O Lorna, ada ka matgaya man o may kantamangan tayon. Kapay naggapam, narabyan ka man na nagaway. Bayam ka din, saan mun nga ungtan. O, agtugaw ka dito eh. Ay,
Anya, matanday ta si daan. Nagpakulay ka man iti buhok mo. Ni tatang tila dildilawan na. Bay aman nga minan lakay. Di mo ka di kahit anapintas da ito yung anak ta. Winangam gastos. Agasam na ita dinumingo nga agpaparlor. Conformity style kun kolor dagiti kukuna. Sukat iti kolor kun style iti buhok na. Saan na ngamin nga amo ti uso ita? Colorful ti awag iti ray talakay. Mangan tayo kit din, olor na. Agalakan iti sidaan. What? Ew! Anya da iti kasidaan? Kita am dito ang style mo. Kasla kaariyak mo pa yan dito sidain. Natengday to'y anak ko. Dinangdang ko abulbulong. Agsitsida ka mat itikas to idiubing ka ah. Amo yumat nga allergic ko ti atabagong na. Ngamday ta pala dinangdang ti apan yung lutlutuan. Mami! Mabait lang anak ko. Agin inawak. Umay kanta ito duty inutang yung akwarta. Di mo pigsaan, tama nga numangag ni tatang mo. Pudno ka di nga imutang ka, mami? Katuan di nakmot ngamin sardengan akulit-kulitan. Adan baro a cellphone ko. Thank you, mami. Di nakarakupan ang mga numatumbata. Nakaragrag sakak ngamin. Adan maipasikat ko a cellphone ko. Ay, unayin ba kay? Nagpudot unay dito'y bangkag. Ay, agreklamo ka pailang kat manalon ka nga rod. Nagsakit pa yung tisikag ko. Ano sam, ta saan kamot nag-eskwela? Ni, aldaw gaya man, inakagluton. Unak man no may mangbalon ni Lorna. Ay na, amo na ayamot ti agluto dayjay. Unay mo tayo. Inapoy laang magkindinangdang di namaw. Apay, di mo la sinurwanay. Maibagay mat karon itilangana ti agaron-aron. Naitaka nga may, tabinaybay am nga bali na sosyal. Tumalna ka man. Pag-aayat mo lang, awagan da, napintas kun sosyal. Ang saan na mo't abagay, tamarigrigat tayo lang mo, bakay. Siyak ka di ti paypayapayam? Kituan, pasensyakan atay na ibang ka. Mapaina amin asumra, di ta nakasosyal a restaurant. Kadwak amang mangandag iti babarkada. Paano mapasosyal? Ay, mong gayam, inayaban ka, dahil bagamang kaninanang mo. Hoy, excuse me. Mami ko na mata. Ah, mami? Sige, whatever. Ibagam ka ni mami, tagbayadan niya inutang na. Apay, panagbabayad ka din? Katanya ngay, di domingo nga agbayad ko na ide. Ang sana nga agpakpakita. Anya nga tano i-message mo laangan iti messenger na. Ay, katwa na. Anya ti account na. Agtudon samot ton. Agarbis laing. Inakakasa na nagiti nila baak abado ni Lorna. Agasumanda ito. Tas si kapay gayam ti manglaba iti bado na. Saan na nga ron akayat nga i-washing ko ta madadaal ka no sapay puro a branded. Unay kita pa ng parpariga na dahi tang anak mo kayong kan bakay. Nayada ka mo gayam man Lorna. Wan tatang. Ingka mga anay, nalpas kami nanangan kaninanang mo. Anya ti sindayo. Ay kat dinangdang isubot ti adda. Nang restaurant kamin karagiti babarkada. Imbag man ta parista-restaurant ka pa'y gaya man. Da kami naganak mo, polos asaan kami makapangan iti restaurant. Kasano mga men? Puro natnatang abulbulong ti sidsidaan tayo dito balay. Mami, agin inawak, mangankan. Agsingsingiran ni Kashmira. Jay kano inutang yo. Aywan gayam anya. Ay sus pa nagbabaya dun. I-message na ka kano iti messenger mo. Imbagam day takan kwa na. Kat, anya nga iti kayat yo. Umay na kay singiran dito balay. Na makita nga ni tatang. Ay amang ano ag-message nga agpayson. Kitaan niyo ti Facebook yo, mami. Maaguray talik pa sa klaang dahito yung inawak.
message nga agpaiso ni Kashmira nanang. Kan ada friend request na. Hindak kahit a friend day ta. Kat i-delete yun na. Ay talaga nga i-delete kon. Ang amjak mat amo no kasano. Siya kun ti mang i-delete mami. I-block ko pa ikit din ah. Day ko masaan nak ama singer iti Facebook. I-block ko nga ro din. Wow, i-block mo. Anya ti pagtungtungtungan nyo rita nga gina. Ni tatang. Ilamang mo reta cellphone ko. Wan lakay. Maturog kan sumarunuak. Tinga terapi, balikid ka balikid. Jak nga ron makaturog. Apay aya. Nagkapiak nga minitay. Ay, makadisturbo ka iti panaturog ko. Maturog ka laang ka di. Ay, nya mo ti kastoy abiyaga na ya. Awal lang arulin ti kape. On pa iti asukar. Kat napudot latan adanom ah. Punay mo ta sakripisyon na ita. Di ka lang makagatang iti kape ka na asukar. Manulaang may. Ano santa kadilatan noon niya ti adda? Apo, Yolanda, adak, Ha? Yolanda ka no? yuhu, Yolanda. Ay sus, anya ti aramida na dito dayta nagalas abakla. Apay aya. Alabay am. Siyak ti mapan makisarita kan kuana. Si Kamot. Umay kapaymot dito balay. Ay, kasano mo ngamin, in black nakmutin ijay Facebook. Nagkulit kamot ngamin. Agbayad ka ngaminan Tano saan ka nakulitan? Awan pa'y nga rod pagbayad ko. Anya? Kasano nga awan? Nagbayagan yung utang mo. Tumalnakas, ano apigsaan ang mga numangag nilakay ko. Kano ka nagbayad nga eh? Ne, anya bayad? Awan lakay. Ala, agawid kan. Ay, saan nakapagawidan? Agbayad ka pa yung umuna. Apay aya, anya ti problema. Awan, o mo nagkakit din. Nas ka na mamon nila kay mo nga dadakkel nga utang mo kanya. Ha? Utang? Di ka lang makaururay mo at agbayad akto ka di. Mano ti utang naging ka? 40,000. Ken, di na pa'y pulos pinaunaan. Heh, anya, nagdakkelan agatad day ta. Inan-anom day ta agatad Yolanda. Inggatang na iti cellphone ni Lorna. Anya, naggastos ka iti kasta kadakkel para lang iti cellphone ni Lorna. Agasam day ta. Agtutongtong tayo madamdama. Anya? Oh, anya ti makunayaw. Apay asaan kayo magtagtagaray? Saan yun sa amin lang agyimbagak? Nangagmilakay. Saan ko mabalin nga ilako dyan wang kaw? Taiso ti pag-araraw. Total, da kayo umot ti nakakaammo nga imutang. Da kayo nga raw, tirumbang agbayad. Anya? Ikarik tatang. Saan ako nga agpaspasosyal? Ay, rumbang lang. Nya laki din day pasosyal ka. Awan pa'y mo titibukod mo abiro. Agpasosyal ka. Nodanton bukod mo pagbirukan. Nya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sa di naman ang tayan ni Cheryl, kura. Adda iti ayan ti kumarin na Jak amaw no anya man enter aramiden na ijay. Anya laki, di mo tinatanganak ta. Imbes ang makitangdan. Kano may samo day di asa daw. Iso nga inso ka da, takas sa tugali na. Nakasad sa daw, launay. Awan mo't nga rudenggan na asa o lakay. Pagbaga am tuman no agaway. Diya kon magustuhan, tikas na aramiden na. Into nagkasapulan ti anak ta iti kwarta, ni Melissa akabsat na, ti kanayon na pagdawatan. Anyan tulangon ti panunutan ti asawa ni Melissa, no kas dilaan. Bayam, kasaritak tumanan ti anak talakay. Diretsom nga may, hintap no makarik na may. Sa nagaputad, dati kabsat na, pagdawdawatan na, kat kastamot na tiraramidin na. Numauma ni Melissa, ay awan latambawk bakay.
Agak, nanang. Nay, nakaumay ka mo't Melissa anak ko. Anya ti masapol mo. Mangidagasak lang iti meriendayo, nanang. Sobrang amin ti inlotok itay. Sa dinungay ti papanam. Ay kat makitang danak manen Kasla di kamot mabanban no ganak ko. No kasano ti kinagagot mo. Isumot ti kinasadot ti kabsat mo. Saan mat amabalin nga agsadot-sadot ta tao, nanang. Iti kinarigat ti biyag ita, masapul nga aggagat tayo. Tapno adama isaang kan gastusan nagiti ubing iti pagadalan. No kasta kumamot ti kinagagat ni manang mo. O di mayat kuma. Amangan kunak no dimawat manen iti kwartaken ka. Imutang idi napalabas abulan, nanang. Kinapudno na, dakkel mo na ti utang ni manang Cheryl kanyak. Ngam panagkunak, kat dawat day jayan, taagraman binulod na idi napalabas atawan, kat di na pa'y binaybayadan. Ay, agdadawat at talaga day jay akabsat mo. Anya lakit din. Ne, nangalaan niyo iti merienda, nanang. Inyag ni ading mo, Melissa. Sika nga'y, anya ti planong itibiyag mo. Di ka makitangdan. Makapasadot, nanang. Na, anya laki din. Makitangdan ka kitday, tapno adda gastusan ni Stephen nga anak mo. Ay, awan mat nga rod ti mayat apagtrabahuan, nanang. Na, dahi tala ka na ayaw na ti rason mo. Anya lakit din aya Cheryl. Kasano no mauma ti kabsat mo iti kadadawat mo. Saan ama umaday jay? No diyo sugsugan. Sana ka na yon kat adda ti kabsat mo apagdawatam kunak tumot. Asino tinang ibaga kada kayo daw dawatak lang ti kwarta ken kuana, nanang. Bulod ba't day jay Bulod ang arig ng dawat, tadi mo matam mo ti agbayad. Anya lakit din. Nabambanog kan samot, Melissa, bakit? Ay, wan nga rod. Adumat ngamin ti inaramid mi itay. Wan gayam, kasangay ti inaunang anak tayo tunulunes. Anya ngay ti planom lakay. Sigaman, bakit? Agluto tayo ka di manayin. Kumaa, no okay lang kan ka. At nakatipay budget tayo. Adda pa'y mata, inted ni boss titangdan mi itay, isung adda gastusan tayo. Eh di budgetan tan, ti birthday ti anak ta bakit? Ure manulaang, ian-anay tayo ano anya ti adda. O sige, agpalengke akto nga ron inton bigat tapno makasaganan. E baka mumula ka dananang kantatang ti plano ta, tapno sigurado nga umayda. Anya man ti ibagam si kay Stephen. Ang dati mabayadan ni pagadalan, nanang. Anya lakit din. Awan lat ibagam no di bayad. Bayad la kanayo nun. Masapol ang mabayadan tayo dyan, nanang. Kung naibusan mo't lang talawans kaw. Adamat sa nga gasot nga inted ko kin ka ide. Nangipipanam nga iti day dya akwarta. Naibusan, nanang. Ay, hanya lakit din aya Stephen. Agtipid ka mat Isumot aramidak, nanang. Ngamura niya klase ti panagtipid taramidak. Kurang ti sagasot abalon kaw. Para iti may sabulan. Ay, amom lang arudan nga awan trabahok. Dawat ka mat adawat. Ay, unay kan Cheryl. No nakitangdan ka kuma. Di adda kumaited mo iti anak mo. Palagipan ka manen responsibilidad mo ni Stephen. Iso adumakdakkel ti ulo ti apu ko yo. Takasta kayo nga men, nanang. Pudno mat, pangasima. Aramidam ti responsibilidad mo kas ina ti anak mo. Di mo ipasa iti kabsat mo ti responsibilidad mo. Alawanan, agsardeng kayong tagdiskitarak to. Naimbag abigat mo, Melissa ading ko. Ay kat, agtukaw ka amanang. Ay, saanan? Adalaang kumadawatak kan ka. Anya day jay. Mabalin ka, di ti umutang iti kwarta. Manan?
Kasapulan ti kaanakam ti kwarta, tada ka no mabayadan ije pagadalan. Ken pagalawans na matlaang na. Awan kwartak ita manang. Titangdan mo ngay. Para mo't iti masapsapul mi dayjay amanang. Awanan ti sobra, tana i-budgetan. Di ka maasyan iti kaanakam? Awan ti mariknam akaasi para ken kuana? Di nakman konsensya na kasta manang. Ngamin, manu atawan asyak ti nagaramid iti responsibilidad mo iti anak mo. Tulungan mo't kumatibagim tapnusan aday tamang namnama kanyak ti paglaingam. No awan ti maited mo, di awan, isulaang ti ibagam. Sana kasta nagadupay laang ti lawlawatom dita. Awan pa'y sirbin mo takabsat. Anya laki din, nalabas mo tan ti kasta pa nagsasaom kanyak. Anya ti membaga ti kabsat mo ay bakay? Kwarta manan alakay. Anya? Adda ka no ti bayadan ni kaanakan Stephen iji pagadalan. Anya ter aramidin ni Cheryl aya? Apay asan ang makitangdan? Diyak amo akan ko na. Sabali mo ti kapanunutan na. Nairuwam ti manu atawan asyak ti mang tultulong kan kwa na. Makonsensya akmot para iti kaanakak. Ngam panagkunak, katnasken nga agpatangken akmot no maminsan. Tapnusan dumakkel ti ulo ni manang. Kantap na aramidin na ti responsibilidad na. Awan pa'y samot binayadan na, kadagiti kwarta binulbulod na idi. Ay awan pulos lakay. Arig nan dinawat na, dagijay. Narigat mo't laeng, no kanayon nga itid tayo, ti kaya dagiti kabsat tayo. Talaga ama irwam daa. Talaga nga awan sirbi de dya Melissa. Nakaimimot la unay. Apay kasta manan ti panagsasaom iti kabsat mo si ka Cheryl. Awat ti kaasi na de dya tao nanang. Anya lakit din aya. Manulaang mati kwarta bulbuludag. Kwarta gayam manan ti makagapo. Anya lakit din Cheryl. No nakipurdiya ka kuma. Di adda ko matigastusan ti anak mo. Di yung kanunungan ti kinaimot day dya Melissa nanang. Di mo ibaga nga imot ni Melissa. Tasipod pinanawan na ka ti ex mo. Isoon tinang tultulong kan ka. Naumalaang takastamot nga minakanayon ti Oho. aramid mo. Kanayon lang asyak ti pagpupudutan nyo. Madlaw mat. Paborito yung launay day dya Melissa. Dahita ati jak kayat kan ka, Cheryl. Sika tinagbid daw ngam ikalintag ang pailaang ti kamalay nga aramid mo. Kasangay ti apo ko yun no bigat tatang. Umay kayon to Asino kadakwada anak ka? Ni Francis tatang. Manungaminin ti tawon ni Francis. Ay kat ag 15 mo ta na. Umay kayon to kan nanang. Asino ti birthday, Melissa? Ay kat ti kaanak ka manang. Na, adamat gayam kwartayo. Ha? Idi agbulbulo da, kunam nga awanan ti sobrata na i-budgetan. Sa ita, adagayam pang birthday? Ay, yan niya laki din ti kasta kay bagbagam si ka Cheryl. May isa kayo tatang. Kanunungan nyo tidakas nga aramid day ta Melissa. Ha? Di ta kay manlangan. Agpapada kayo lang. Di ka mapaniti ayan da Melissa, Cheryl. Itian niya pa lang aga po mapanak idyan. Kasangay ti kaanakam. May kanumot dito'y balay ko na ni tatangyaw. Sa anak nga interesado nanang. Nukas ta nga raw. Agbati ka laangan dito'y balay. Stephen na pa, kumay kan, tagrubot tayaw. Lola, kumayat. Asino tinangibaga nga itugot yun ni Stephen nanang? Sana dakas, no kayat na ti sumuraw. Kasinsin na mo ti ag-birthday. Ay saan? Di ka mapmapansi ka, Stephen. Di mo ipilit ti kayat mo. Kaya't ko ti mapananang.
Saan amabalen ti kasta ka panunutam, Cheryl? Malain ta ni Stephen na paok. Anya turasan. Amangan no agurura yung daan tim ijay. Saan mo't ngay may dama ng Cheryl, nanang? Wala ata nasakit tinakam na ka anak ko. Gapo ta saan ko nga intad ti kwarta daw dawatan na, kat kastamutan? Di nantupay itulok nga umay ni Stephen. Impilit mila ang timay. Anya laki din ni manang. Nairwam nga men at tunggal dumawat iti kwarta kat adda itad mo. Ay, wan nga rod. Kamalikmat dayjay. Gapo ta maasyanak kan kwa na, intad ko amin adaw dawatan na. Jakmat impagarup nga abuswan na, nanang. Ita, amo men anak ko. Nugumura man kan ka, bay ampay laang. Para mutlaang kan kwa na teraramidam. Tapno adda pagnakman na. Kan tapno aggagat mo. Nagirang tipos ni Manang mumili sa bakay. Anya ti impose na. May papanggan ka Kitaak man. Nadataman eh. Uray di na kainaganan. Madlaw mo't asik aday tangamin. Dudwa kayo laang mo't ngagkabsat. Saan ka te? Oo na yan ni manang. Agraman kakasta ba nag-ipost na pailaan? Aging gaita kahit nasakit tinakam na kang ka. Ay, kat adamo tanakan kwa na. Basta siya, awan ti dakas ngay naramid ko kan kwa na. Ti kanyak laang kat aggagat ko ma. Anya ti parikot mo kanyak, manang Cheryl? Na, nagpuskul mo tan ti rupa mga umay pailaang ditoy, kalpasan ti naramid mo. Aging ka kadita, kat nasakit tinakam mo kanyak? Ta saan ko nga intad ti kwarta daw dawatam? Kas jay tinay budget ngay bagbagam. Idi na panak iti ayan niyo, kunam ngawan ti kwartam. Ngam, nagselebrar kayo mo't iti birthday ti anak mo. Siyempre, espesyal nga daw ti kanakam dayjay. Diyak amukan ka. Gapukan ka, saan anak kabayad ni Stephen ni Japagadalan? Ay, kat di nakpabasulan No agkurkurang ti kwartayo, ngamin sadot ka. Kasla basol ko pa'y. Nga gagagatak tapno maitad ko dagiti kasapulan ti anak ko. Ay, pumanaw ka iti sangwanak. Agpanunot ka man manang. Mano atawan anagul-uli makak. Tunggal agdawat ka iti kwarta, kat itad kulat ta. Ibagam abulod, ngam di mo bayadan. Panawon mo tan tapno sursurum ti tumakder iti bukod mo asaka. Podno launay, timbaga ti kabsat mo, Cheryl, anak ka. Tatang, Laglagi pa mati kwarta, ginastos da para iti birthday ti kaanakam, kahit kwarta, ang nagrigatan da gagasawa. wanang, Awanan, tingem na. Agkita ka kiday, iti pakitang danam. Tamno, dati gastosin niyo, iti anak mo. Saan kumati kinasadot mo, ti pangpangrunam. Tano kasta ti aramidam, anyan tulagan, ti pagbanagan, ti biyagyaw. Anya laki day. naimbag abigat mo, mili sa ading ko. Awan oras ko makiapakan ka manang. Ada pa kitang danak ita. Ay, sanak nga imay tapno Anya nga rod. makiapakan ka. Namiris kong dagiti bidot ko. Husto ka, rumbang lang nga gagetak. Wan taawan ti pagbanagan ti biyag ti tao asadot. Amangan ko nak no adam mo mapakitang danan. Ada iso ti papanak ita. Mabalen ti sumurot kan ka. Kaya't ko kumamat ti makipordiya.
Ay kat, agsagana ka nga rodon Tadagasan ka ije balay dananang kantatang intun madamdama. O sige, dagasan nakto nga rod. Di mo liplipatan allowance mo. Kan pagbayad mo ije pagadalan, anak ko. Ay na, agyaman ak nanang. Pasensya kan ano nala daw. Kait itid na lang amin titangdan ko. Okay lang, nanang. Tinapatag kat makabayad akon. Tapno, maipid mo't tinagan ko tilistanda. Ala, agsagana ka nga rudan, tapno saan ka amala daw. Agsagana ak mutten, tagtrabaho kami manen ita. Nagkapuntoy ka na Cheryl, anak ko. Ginatang ko ananang. Naibusa mo, tantitangdan mo, anak ko. Adapay na bati, nanang. No adda kwartam, igatang bukit di iti masapsapul ti anak mo. Nalpasan ananang. Iso agim matangak iti si datayo, tapno saan akanayon ada kayo ti aggasgastos. Panawin mo tapno bumawi akmat. Napatpataglat ta ti panagadal ni Stephen. Di kay madanagan, nanang. Ada inted ko apagbayad na, kan allowance na. Manipod ita, aggagita kon. Agbali na ka responsable nga ina, tapno saan akaasi ti anak ko. Kasta ti mayat anak ko. Aggagaetap no saan akaasi ti pamilya. Laglagi pa asan akanayon nga ti kapsat mo apagdawatam. Kun maysa, dayta adawat-dawat ti pangrugyan ti saan na pagkikinnaawatan no maminsan. Kundi mo kuraan ti kapsat mo, no di na naitag ti dawdawatam. Rumbang laeng apalawaem ti panakaawat mo. Takas kun ka, adamot responsibilidad na. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nagalaam iti lechon manok, ilin na anak ko. Pangala ako mga itatang, ginatang ko Nagalaam iti kwartam. Nagsweldo ak iti Facebook tatang. Aya, Oh, kita ano-mano. diyak mo't mabasa no anya dagita. Dayta ti sweldo tatang. Dollars dayta. No i-convert mo iti kwarta tayo, ay kadakal matan na dayta. Ada kayang kasta. Ada. Sige, agtugaw ka kidi, tamangan tayon. Agarami dakmanin iti content ko, kalpasan ti panangan tayo. Hello guys! Adda tayo manin dito'y garden ni. Anyet, kunam Elena. Ni, adda kayo matgayam di tanana Lilia. Garden may kunam mo dita. Nagkamali akla ang ijay nana. Day, anandom tayo bidbidyo maya. Content lang dito'y nana. Anya, Anya nga tano pati da kayo kat i-video nana. sa mo i-post iti Facebook, kasta. Wan, isumat ti uso ita. Anya lakit din ayan. Ay, isa adan, di nakibidbidyo. Diyak kaya tamay pupost ti rupak dita Facebook. Killjoy kayo matlaunay nana. Ibidyo, ti Garden May no kaya mo. Ng pag-aasim ata di mo pakialala ti rupak. Nakababain mo no makita dagiti kalugaran tayaw. Okay nana, wish granted. O sige, aglisi kayo pa'y nga dita, taag video akpay. Naa?
napanan ni Nanang. Aday dya garden. Na, anya ka no taramidi na ija. Tsaka mo di namat iba ganoan niya. Muna ka ding adda bagya. Ni, ada ayala kay? Adda ka no. Iso masapol ng agsagana tayo. Tama nga no napigsat ti sumangpet a bagyaw. Sumurot ak narod ka ni Nanang. Ibagak nga agawi dan. Ang mga numabayagan kit di ijay kat agtudoy tinapigsa. Ang mga nuan niya pa'y timapasamak kan kwa na. Wan, nasaysayat pa. Agsubliak mo't lang di barangay hall no madamdama. Tagpamiting ka no ni Kapitan. Apay nga itaka lang ang nagawid. Elena, naggapan. Anya lakit din lakay. Kasla di ka na irwang mo. Na, Naggapo ak ijay garden dana na biring. Nagarami dakla ang iti content. content. Pang reels ko Anya? Ay naawanin ti ado pa asao. Amok matla ang adi mo amo ti may papan kadagita abanag. Na yan day ta. Naadik kamit tayo. Kita ma, ang mga nuinton madamdama, kit kumkompormi mo tinti, pupus mo ditang. Wen ka di, danag mun aya. Huwag gayam, isang buwan mo tayo aglaba, tanay. Adda ka numot ti bagyo na. Na yan. Pati pa naglaba na, i-video na. Pang reels na kanong araw, tatang. Tiltila mo't mapampanunot ng aramidan. Bayan tayong tatang. Agsusweldo ngamin iti pisbok, iso kasta. Aramidan na amin para iti kwarta. Dahi tangarod tatang. Ang baybayan tayo pailaan. Tinapatag, kit awan pa'y impos na akong komporme. Sa pala kumaa, tasan ang mapasamak ti kasta. Nakababain no bilang man. Matutudo matan. Saanan ang makarwarda tao? Anyaman nga tanay at mai-content. Bakay, adapay na bate ang kape. Ada pa mga lakay titasam dit na. Di nakdisturbon tada pampanunuta. Ni tatangay bakay, di pa'y simang pa'y. Aywan! Amo ko no anya ti i-reels ko itang aldaw. Anya laki din bakit. Sa bali mo ti bagbagam nita. Sa bali ti sungsung ba mo. Ni tatang ko nakapay saan pa'y asimang pa'y. Ay unay kan. Adda ka din ni tatang amakit-kitam. Sikam. Awan nga rod, iso nga rod asal salud-sudin ka. No awan ni tatang amakitam dito'y balay. Kaya't naasawan saan pa'y asimangpet. Anya lakit din na yan. Awan mo ti ko na mamapan mo sa batay. Amo mamatutudaw. Dahil ta cellphone mo pa'y lang, mati dumdumugam dita. Agpampanunutak nga rod iti pagkwartaan. Sa maysa, di ka agkasta-kasta tamairan ranod ka mat iti susweldo iti Facebook. Awatan man ito'y ginatang ko a karnere kay anak ko. Ni, nabasbasa kayo, tatang. Napigsabot nga todo na. At dati payong, ngam di mo't mapayungan na tatudo. Nuapay nga minasaan anili na timbaw nyo agimatang, tatang. Busy mo't nga rin cellphone. Ay, cellphone la kanayo na. Inyalaki day. Di ko na itay, kit agaramid ka no iti content na. Content la kanayo na, tatang. Di ka man kontrabida dita si Karike. Nako, agkulimagtan. Ang mga numaasar kat makabulan tuman ti unget na katata. Manganin ba kayo? Umuna kayon kinitatang. Na, apay, di ka pa'y nalpas di tayo. Saan pa Ay, unayin ba kayo? Mano nga oras mo dita? Kasta talaga Nung nga minawanin ti may content mo, husto, hindi mo ipilit. Ay na, di ka man disturbo. Adda nga rod na panunot ko nga i-content. Anya laki din aya day ta content makauma. Anya lakit din, Ricky. No awan ti susweldo iti Facebook. Awan na, saan tayo ang makaraman iti lechong?
impos na, bireng anak ko. Adamat gayam narga ay adaga iti asidag da nanang. Kitaan nyo ti video nga impos na oh. Ay wagag paisaw. Sapay nakapigpig sa titudaw. Dayta ba jay kalsada iti asidag da. Isungag paiso nanang. Ay kasaritam nila kay Mau. Tay baga nakadagiti padada nga opisyal. Tapno amoda nga adda narga ay jay. Ay wan nga rod nanang. Sapay igit ti kalsada. Nakitam ka diti reels ni Elena, duro lakay. Sanpay, bakit? Anya ti in reels na yan? Ada impose na anarga ay adaga lakay. Ijay, Ija si dagda. nan, kita ka man. Dayta ni o. Hindi. Kaano pa dayta? Kita ma. Petsamat ita ti nakakarga iti post na. Ipakaamom ko makadag iti masagnan tapno amuda. O sige, bakit? Ibagak to tapno pagtitinulungan dadalusan no sumardang ti todo na. Uno saan? Mapan ko kita ang damdama. Nasaysayat pa'y lakay. Anya ti imbaga ni Duro, bireng. Mapanakitaan no kasanunanang. Ay nasayat mo't ang arod no kasta. Tapno maaksyonan adagaws. Sapay igid ti kalsada. Wan nga rod nanang. Kaasimot dagiti magmag na iti dayja kalsada. Ay wan Pitak-pitak no kwa. Ay wan gayam. Ada in-deliver ni Susana puto dita. Order mo ka no, mate. Ay wan. Ada pa'y sopas nanang. Makan kay tulatan no kayat yung. Umayak man, Tata Blas. Anya ti masapol mo kagawad Doro. Nakitak timpos ni Elena iti reels na. At dati nargaya dagay ti asidagyaw. Ngamawan mo makitak. Awan ba nargaay dito kagawad? Anya nga rod in reels na. Sapay pityamat idikalman ti inkarga na iti pos na. Ay, jak ambo kagawad. Jak nakita dahi tapos. At da ka din ni Elena. Mabali na makasaritak. Rimor itay simbardag ti todo. Apay ka di. Kaya't ko lang maamuan no nangalaan na iti dayja video. Amangan ko na kung no video dayja di napalpalabas at tawag. Dahil tatidyak ammo kagawad. May salaang ti sigurado. Awan nargay adaga dito bandami. Day tuyeng ti bagbagak. Agsubliak tulangan no dan Elena tata kami tagsarita tata. Ay, word nasasayaat pa eh. Tapno ammo na ti ibagbaga na kada kayo. Nya ti may imbaga ni kagawad, tatang. Di may papankan iti daga anargaay dito ibanda tayo. Nay, awan mo ti amo ka nargaay dito. Adda kanumot in reels ni bakit mo. Anya? Isumat imbaga ni kagawad Doro ita. Ay, naglokon. Amangan mo no video dahi tayo di pa'y. Itsan lang ang adlaw ni kagawad. Tamot lang ti atap eh. Ang mga no recycle video lang datay. Ang tikunan ni kagawad. Kat pitya kanu ngamin idikalman ti inkarga ni Elena iti dadya post na. Anya laki din ni bakit. Agpus pa'y lang ngamin iti kakasta. Naimbag kumano yung karga na ti husto a pizza. Tapno sana nailawan ni kagawad ngayon may dito eh. Uwan nga ron anak ko. Sapay ada binagkan ni kagawad apala itay. Agdalus da kuma. Ngam outdated magayam da dya video. Agar aramid day tanga Elena. Napudot man ang ti ulom anagawid lakay. Awan mo't gayam tinargay tas sidag da Elena bakit? Anya kay nga ro post na. Ang mga no video dayja idipay. Awan siguro ti may content na iso akasta. Ay una yan dagita content creator. Mangilawlaw ang damat. Awan nga ro. Sapay pityamat itaatawan ti inkarga na iti pos na. Ay una yan. For content purposes lang gayam dayjay. Kaya't na siguro tag-viral ah. Ay agviral iti kastangar aramidan na. Para lang iti kwarta gulbud da. Unay matan dagita content creator no maminsan. Kas dalamang lukloko iti kastangar aramidan da. Day tangarod bakit? Naimbag kumaan inkarga na ti husto apit siya. No kaano na pasamak dayjay. Tapno ammo tayo mag.
Apay, anya ti impupos mo iti Facebook mo, sika? Anya lakit din ay ariti. Apay kasta ti panagsasaom kanyak. Kat awan mo't amok abasol ko. Imay ni kagawad duro dito'y balay itay. Apay ka no? Kaya't na makita tinargaya daga dito'y banda tayaw. Tadda kanumot ti inreels mo, ngam awan tinakita na. Na, asino nga min tinangibagakan ko nga umay ditoy? Kas na ko nakitayay, nakita dati inreels mo. Sapay pizza kano, idi kalman tinay karga. Anya lakit din ay Di damat urayan nga daag text kadakwada. Kaano idi pa'y dayaan na pasamak. Anya laki din bakit? Idi pa'y magayam, nga mapay nga impos mo pa'y laangay. Tidakas na, pizza pa'y idi kalman ting kargam. For content laang nga roday chay. Para lang ti kwarta, kasta teramidam. Trying hard kalaunay mo. No idi pa yan napasamak, ikargam ti usto aday. Kan numabalain, di ka mangipopos iti kakasjay. Nang runa no kasto at chimpaw. Tapno sana may lawlawan na iti masiknan. Adat ni kagawad duro iti salas. Ne, anya ter aramidin ni kagawad duro dito balay tatang. Kahit nakaama ka sa rita, Anya? May papaniti anya tatang. may papan itimpos mo arils. Ha? Day tagamin, may sakamat arupat kwarta. Para lang ti pasweldo ni Facebook. Tiltila ipupos mo. Ilawaan mo matpiman na iti masaknan. Agraman na iti kalugaran tayo makakitkita. Aring na fake news ta impos mo. Takamalimat ting karga mapitsa. Hay! Ag fact check da ngamin ano kaano anapasama. Es, di mo man ikalintigan ti bidot mo. Tati inkargam iti pos mo kat pitsa ita. Ti amuda akit napasama kita. Rumor ka tag sarita kayo kin kagawad. Sika ti makaammo kag palawag kay kuwana. Kagawad. San ang saya ti kasi nga naramid mo ah? Pasensya kayon kagawad. Nagbidutak. Nangalami ti dayja video ah. Naggapo mo lang iti Facebook kagawad. Nakitak nga impos dagiti daddo mga content creators. Iso nga impos kumutin ah. Ay naapo. San ang saya ti kasta? Amuyo ang matutudo kasta pa lang taramidan nyo. Agbalin kayo mutin abulsag para lang iti kwarta. Mabalin mat nga ag fact check kayo kagawad. Kat nupit chamot nga min itatawan ti inkargam iti pos mo. Ti panunutin mi a viewers agad itala nga napasamak na jay. Pasensya kayon kagawad. Inton sumaro no, siguraduhan nyo akumpleto kanong gusto ti pupos yaw. Di kay mangipos iti kamaling impormasyon tanay. Mailaw antipadayo tao. Huwag kagawad. Saanin ang maulit? Rumbang lang. San adakas no kahit yung agrel so nag-content. Ngam kompletuan nyo ti pupos yaw. Kan siguraduhan nyo ahustaw. Tapno awan ti mailawlawan na padayo tao. Saan lang ati kwarta aswilduan nyo iti Facebook ti panunutin nyo. Huwag kagawad. No daddo mga min, kumpormimat tan ti maipupos. Uray bidtot, sige lata, tapno lang ag-viral, kan umado ti engagement. Iso nga min ti uso ita kagawad, ngam amok itan, saanin ang maulit tinapasama. Adda ti kwarta iti reel sa kunada. Ngam saan aya nalagan ti ritna no ti kwarta asusulduan nyo iti Facebook. Kat saan anaggapo iti kalukwan. Kan panangibabay ni ti pada tayo a tao. Kagawad. Sakbay nga agpos ka. Siguraduam ang gusto ti impormasyon nga ipupos mo. Tapno saan ama ilawan. Wano mabiktima iti fake news ti pada matao. Di ka agbalin abulsek para lang iti kwarta. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ito'y lang gayang tiayan mo, anak ko. Naklakid din no rimwar ka.
Sa dino kumangay ti daduma apapanak kat matutudumat nga rod tatang. Aglablaba ka manayin kat saan pa'y anamagaan na itinlaba mi dinapalabas nga aldaw. Ay nalakit din ni tatang. Kapilitan saan mat amabalin abaybay aklatan nga agbuot dita. Wan angam saan to amamagaan day ta. Napigsapay lang titudaw. Sakit awan ti spinner wano dryer tayaw. Sana bali tatang. Nalawa mo ti inaramid yung apagisalapayak. Maanginan to. Wan angam. Ay na tatang, no sa anak nga aglaba, awanin Awanin ti isuot tayo. Sige. Sikaman langan ti makamaw. Ay nalakit din ti kastot. Madiman ang timud mo bakit? Papayakas taman ang tilangam. Di mo tan maidrawing. Masikuranan ko lakay. Anya ti pakasikura maya. Kasano mo ngamin? Manung aldawon ang nakahanger dagita abado. Hindi matan mamagaan. Gagangay na ata matutudo kat nga raw. Anya pa'y ti maisuot ita. Talo alawasan diretso ti tudo na. Dahil nga raw. Sapay awan laundry shop dito lugar tayo. Kita man no adda masingir mo. Gumatang ka iti spinner wano dryer. Tapno saan tayo nga agparikot no kastoy ang matutudo. Uwan bakit? Di ka matanagan. Yornungak day ta. Ada na panunot ko, nanang. Anya day taan na panunot mo, noy may anak ka. Ado dagiti kalugaran tayo nga awanan spinner. Anya nga tano pagbalinan tayo ang negosyo ti dryer tayo, nanang. Ay wala anak ka. Mayat day taan na panunot mo. Nang runa ita matutudaw. Ang manungay nga tati singiran ta, nanang. Per kilo lata numano ti rate ti daduma. Di isumot ti singira manakaw. Agsalud-sudak pa nga muna iti kumarik nga adda ti laundry shop na iti sentro, nanang. Diyak ngamin kabisado. Ang mga nubastag presyo kat ibagada nga overpricing. Mabalin lata mo, tanak ko. Isupay mo't ano adda maurnong mo. Ada kayang dryer yaw marinoy may. Kagat-gatang milaang day ta a dryer, pare. Mayat na ita negosyo. Nang runa ita matutudo. Wan nga rod. Amangan kunak no kayat ni Marie Glory ti agpa-dryer. Mano nga aldawon nga agtudtudo. Sigurado naurnong mo ta natin murang yaw. Uwan isumat ti parikot ti kumarim. Awan mat ngamin ti dryer may. Kapan ko na ta iyumay na ta i-dryer tayo. Nalakalaang mo ti singer ko. Ay, sige. Ibagak to kun bagat ko. Ado nga min na dyan. Dida duma. Labana pala di na panabas sa lawas. Ngaging gay takot saan pa namagaan. Talaga narigat ang mamagaan ti bado ita. Uwan nga ron. Naimbaglangan ata da dryer yo ang mapalin na pakiusaran may. Sana na masapol ang mapan kami pa iji sentro tapno agpalondre. Kung ti solusyon iti parikot mo, Glory bakit? Gimatang ka iti spinner, ang katon? Saan pa hay? Saan madgayam? Kat, anya a solusyon nga rod ta ibagbagam. At the dryer da marinoy may. Ipapaabang da? Saan? Per kilo. Itulod mo nagitibado tayo ijay, ta ipadryer mo. Nalakalang ti per kilo. Nagado tibado tayo. Kan may isa, nadagsan ang mabagkat. Nang runa kit napasa. O di tulungan ka. Saanon? Kasaritak laangan ni Marinoy me. Tati dryer na laangan ti mapan mo buludan. Iso ti abangan tayo. Hello, Marinoy me. Abay ka di, Mare. Nakaawag ka mat. Nadamag ko nga da dryer yung Mare.
Mabalin abuludan. Ha? Yag mo dagiti badoy diti balay, ta siya kung ti mangi dryer mare. Saglalakalaang mo ti per kilo. Ikayat ko asawan kat ti dryer yu ti abangan mi, mare. Mapan ko ipaalakin nila kay ko inton madamdama. Ay, pasensya kan mare, ngam saan mabalin nga ipabulod mi ti dryer mi. Ado nga mintibado mi, mare. Nadagsan mabagkat. Sapay matutudo. Saan ko nga ipapaabang ti dryer mi mare? Pasensya ka na, ang mga numadadaal kit di. No kaya't yu ti makidryer, umay kayo langan di ti balay mi. Anya lakit din. Di ka mo't makaaw-awat, mare. Makapadismaya ka. Nadagsan nga rod tibado, may. Di ka makaaw-awat, mo. Anya? Saan ang mabalin nga laan nyo ti dryer? Tada ti nakapila nga i-dryer mi, mare. Hay, saan kami nga agpa-dryer? Kukam lang ta dryer mo. Di ka agkasta-kasta. Taam mo mga awan ti permit mo. Ipulong kan tupay kadagiti masagnan. Hey, kung naman no makidryer kay ti kumaren, Glory, anak, Ay, saanan anatuloy tatang? apay ngay. Sapay napigsaman ang titudo na. Asano nga ruda na mamagaan na itibado tayo no kasta. Makapadismaya mo nga min tatang. Iko na nila kayo mo kat saan mo't anangin at isingsingiran ti kumaren. Win angam nagado tibado tayo. Mabanugak lakit di amang bagkat. May mayat no ti dryer da ti mabulod. Ta isulaang ti mabagkat. Nakitak itipos na kat basit mo ti dryer da. Nalaklak ako madayjay ang mabagkat ngam di namit kayat nga iso ti maabangan. Anya lakit day na anak kaw. No di na kayat, di sikat ti mapanijay. Ay, saan ang tatang? Rupat kwarta mo't dayjay a babae. Dakdakkel siguro ti income na no per kilo. Iso adi na kayat nga ipaabang jay dryer da. Amaw manak kaw. Saan nga umanay day ta apakaupayam? Basta siyak na dismaya akong tatang. Da kayo no kayat ko ti agpa-dryer kadakwada. Di mapan kayo lang. Itulod yung magdagiti bado yo. Anya lakit day. Kapula ang iti dryer, kastamutan ti ibagbagam. Di ko nam kanya kat agpa-dryer da gluray. Apay nga awan pa ilaang ngay. Sana matuloy, nanang. Na, apay ngay. Saanan ata sa bali mo ti kayat na. Kasano asabali ti kayat na. Ti kayat na kat buludon da day ta dryer ngam jak imanugot. Kat day ta tinakadismayaan na. Aywan, nanang. Jak man lakit nga agpasyar-pasyar day ta a dryer. Tanariga ta no madadaal. Ay katwa na anak ko, di mo mat mabantayan. May mayat no isudalat ti umay agpa-dryer dito'y balay. Isumot lang ti kunak, nanang. At least sigurado a safety ti dryer tayo. Apayan, Glory. Kunak man no ipadrayer mo na kita abadaw. Nabasalat tamad. Sa anak-anapan lakay. Ita niya aga po. Bay amdagita abado dita. Mamagaan tulat na. Na manong aldawan na ita anay hanger. Umangot ton ara kita. Agin tumot siguro. Alangarin nga rod bakit? Di ka makaawat. Sikati mapan iti ayan danoy mi. Kitaam laang tadi mo iramraman apaki-dryer dagiti badok. Nani? Anya man ang tinakaupayam. Saan mat nga rod makaaw-awat daydi a babae? Tilaang mat pagkwartaan na ti amuna. Nalaklak ako matitrabaho no jay dryer dati buluden tayo. Saan tayo nga agbagkat itinabasa abado? No di da kayat nga ipaabang ti dryer da. Si kalatan ati mapanijay. Ay saanin? Makapadismaya launay mat. Kasta ti ugal yan daydi anoy mikot. Awan mat permit ti negosyo da a dryer. Anya laki din. No di mo kayat. Siya ko ti mapan. Ipadrayer ko ti bado mi ka ni tatang. Ay kumapang ka lang ano mapan ka. Anya kumaita.
Mari Noemi. Mare, Oh, sigamot gayang pare, apay. ipadrayer ko man to ibadumi, mare. Unak man no sana kayat ni Marie Glory ti agpadrayer. Nasakit ngamin tinakam na kanyakat. Badumi lang ka ni tatang, ti padrayer ko. Ah, kasta? Nakamot kita dyan kumarin. Saan la napagustuhan, malakamot na mapupay. Gapo lang iti dryer, kung kumpurm iti bagbagana. Day tamot la ti jacket iti kumarik no daduma. May samot adi makawawat. Ang adamot na akan ko na day ta. Ala, mudo yun day ta ipa-dryer mo. Anya nga oras amalpas na ta? Dapat tinakapila. Iso nga inton alas 3 siguro. O sige, iranak tumanan ti rumarinton malam no sumardang ti todo na. Dapat i-dryer yun nanang. Madon samot da agatunday ta anak ka. Kunak man no saan akayat ti kumarem ti agpadrayer. Talaga asaan nanang. Bado da pari agaton kan tataduming laang daytoy. Ah, Ano san nyo pa'y laang ananang? Saan pa'y ngamin anal pastier aramidak? Tulungan kay tulaangan inton madamdama. okay laeng anak ko. Saan mo't anarigat unay ti trabaho? Naikilom ka din da kita. Nalpasan nanang. Kitaan nyo laang tadiyo paglalaokan. Ang mga no agsisinukat dagiti bado dagiti customer tayo. Wan anak ko, siya akong ti makaammo. Ay, napiksa man ang titudo na. Ay maglangan at nakadano nak ni tibalay sakbay ang nagtudaw. Wan nga ron tatang. Na, day talat ta ti badaw. Agsukat ka man mo't anak kaw. Ni tatang mo't. Ti kawus ko pa'y laang mo't tinadlaw na. Wan ata badong pay lang day tay di napalabas nga aldaw. Awan nga rodan ti maisuot ko, tatang. Apay nga min ayan ipadrayer mo mo't lang iti badong iti gayem mau. Ay, saan ang tatang? Ibabam nga min ati pride mau. Gapo lang iti dryer. Anya, lakit din ni tatang. Jak nga rod kayat nga ipadrayer dagita abado. Basta nga runan. Ano sam, ti saan nga agsukat iti manong nga aldaw. Nay. Kita ang mga nagreklamo nila kay mau. Si kadumot lang tagparikot no ko ha. Bakit? Agsukat ka man mag... Anya, lakit din agaton. Di ka mo't makaawawat. Di mo nakita dagiti badok anak kahangar. Idi pa'y may sangal daw ana magaanti impadrayer mi kanitatang. No impadrayer mo ragita badom, di ada kumamot may suot mo. Ay, awanan. Makabulan na ito atudo na. Ipadrayer kunto ijay sentro, no adda pagpasentroa. O na yun, bakit? Bagkatam na kita, kat nabasamot nga raw. Maan-ano nga min ay ti pride mo. Saan nagaputa di ka napagustuhan akat maupay ka mutan? Hay, kunamlan asino mga amin day taanoy mi. Awan mo't nga rod ti permit ti negosyo na. Permit pa lang ti birukam. Di ka kidyagyaman, tadda pakiusaran tayaw. Itapay laang, ibaga kaun bakit? Sabalin ti payud mo. Iso apang asim, agpulas kamutan. Rumwarak di tatang. Sa dinaw ti papanam si kagluray. Mapan ko ipadrayer dagiti badok. Nasayaan magtaan na panunot mo na ita, anak.
Agreklamo mo't nga minon nila kay ko, tatang. Sakto pa'y nga amam agap. Nilakay mo kitlain ti saan. Alawanan, tatang. Agrubwat akon. Tamang anoan niya pa'y ti papanan ti saritaan. Mabagkat mo na kita. Sublyak to anti daduma. Hindi kay rumwaran. Tamang ano maarbisan kayo. Narigat no da kayo tang sakit. Sapay may sa kayo mo't asensitibo. Sa dino tinapanan ti asawak, tatang. Lapan itayan ti kumarin na anak. Apay ijay, tatang. Mapan na ipadrayer dagiti bado na. Nasayat mo't ata na panunot na dayta. Napilitan lang ta awanan may suot na. Amang ano bumayag pa iti monsaon. No maminsan mo't ngamin ni Glory. Nalaka ang upay. Nakunampay anak ko. Ang tinapatag, nagpakumbabamot lang eh. Naimbaga bigat mo, Mari Noemi. Anyat masapul mo, Mare. Anya dito binagkat mo. Badok, Mari. Ipadryer ko kuma nung okay lang kan ka, ah? Okay lang, Mare. Ala, yag mo ta ikilo tapay. Mare, pasensya kan kadagiti na isawsawang ko iti kalabas. Okay lang, Mare. Anya lakit din aya. Sigurado ka, Mare? Saan anasakit tinakam mo kanya? Okay lang, Mare. Maawatan ka. Saan mo't nga umno arason day ta dryer tapno guraan ka iti kastaunay. Apay nga talangan nagawid ka, bakit? Ata inuray ko pa'y tibadok nga impadryer ko. Nagpigsama nga mintitudo na itay. Iso nga inuray ko asim mardeng. Okay, namagaan mo't lang, nagitiba daw. Alakay. At damot lang ang isuot ko. No, di na palabas nga daw kumapay nga yung padrayer mo, di mayat ko ma. Huston lakay. Di mon ipalagip ti bidot ko. Nakaamiris akon. Kan napagsaritaan mi metlangan kan Marinoy mi ti parikot iti nagbaitan mi. Nasayaat kami manin iti kumarek lakay. Nasayaat mo't nga rod no kasta, bakit? No maminsan ngamin, maawatam ko man ni kumarem. Di mo ipilit ti kayat mo, kan di ka kumamaupupay no di na ka mapagustuhan. Lakay, saanan ang maulit? Talaga akam malik day dyan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.